Ia, whataro whātu le suafo Iesu Kiriso, tātua li whaola, I le pa ia fo I o si o tātua tunu o whērawan mea o whawhonga mai ai ia, whawhero ia tu le suafo Iesu, a whestātu tālu, mātu ta mā, ia whtai nei a wanoa, a o mātu tu nātu ia tu oe, ngāra pa ia I lo whao umai, pei tai mai, whamon mole, forfolei no lo upu po se upu foi fa ma losi lo fa na ya o mato fa sa nga I ma le fa mai ni vai ta ya fa manu ia yo tangat afta ia lo swa fo Yesu Kiristo amen amen ya o lo fa o pel ta tu ta upu mai le mai asun tende pe foi la ona na fa fonga mai o tal no atu I le taun tatou ma ai I cultures ma tu maanga o leilo langi ia e o fo tatou fasamo o lo si o mia tatou ia ma o te lele a fia I o ainga ia pe ala fo I ona na tu fasanga I mal fa mai nei pe fa mai nei wana ta fia o mata tu fale ia mata tu va ai po fer tonu me tonu fai ia e mo fa after ya tu fo I uma lango fa fonga mai nei por kalan ia fa malu lua tu le ia sa Facebook ia ai ono por kalan nei le tio sa mo nei me pone le sa mo mai ia o la tu ava no fo tu mai e fai toisi na tala mo ainga ia le alaua whaftai fo I mo le au so nei o lo teita ia le tio samo ia ne ua watu ese upu whamalosi I ainga ia pe ia la me le o lo tatu whafsa ngai ma tele o tu ua a whai nei ainga ia ai whafonga mai ele te foi o tal no atu I nei mea ai longona foi le loto maulalo ma le fa maulalo foi nei fiafi tal no mo se tatu atunu ia te le foi o nei tangata o matu mafuta ma ia o te lo foi le fa fonga mai lato le por kalamen nei ia o lo te va ai pe nei mea po le ase mea ma fai ona fai e sui e loto tangata mai on me le te tano toi ai tele evidence ya man tu fo I me mai te tano mai alo longo I ngali ya the painful stories so ele o se tamo faila e vatu se me po se potostas ya le fo ya tamo faia vatu le fionga le tua e paua le o lo wautu tunu o le tali ma le whamanu yanga mo tatangata. Ia ma so sesia, so stangata e tonu le fionga le atua. Ai whafonga foi nai mai wawa ai mea tūlai mai. O mea o suffering ma mea ti ngā, mea wa whaina I a inga, whai poiponga, o whanau, mo le ati na e o ainga. Ai wawa ai lei ai. O le o nafa fitauri, o le leu stai o tātou le atua. A le tonu le upo le atua mea nei. A tonu la po isi le o mamalama. Ia pe o isi o le o toe tonu fo I le upo le atua. Si o mele le tonu no atuai. Ona le wa toe whapopo fo le taimi loka I mato I nei Melbourne. Le ua toe tuatu le si whawa yaso. Ia ono le o lo o maurunga pele whamai. Ia ai no tonu atu vaso ne te nei I meu cultures. O le fiafi nei. O tala nea fia watua. Angona mea te tau wana a kua ai tatu ainga. We need to raise our families according to the word of God. I don't know if there's anything else you learned from somewhere else that you can raise your family. I tell you, this is the only book that works. Al kuspaia. Pau ale kusie.
e wak o isi kusi uma ngā re misa ma re taua ma re whawhika uri o mai matitiv tinga ia ok ole mea nā ret fia vatua mo moele e le whawhinei ia ono counters ia o wawa ai le mālosi mea le victim mentality mea le mawhau fo leo tangata o wa sawaina po tangata sulfai e o mawhau whape ngā tangata ono whape o lewa na whai e tangata nei a tau ono o lewa na whai e matou anga nuu ia tau mere le wala i mako whapengi tu mai fo itamiti la tu ia whape wala na whape le kia mea matou matou ia matou wala le matou waunga wala matou mawhau we have this victim mentality because it's the way we were treated for a long time ele on mela ne leo te toe fia te noa toi ai si ta fui le langi keimi nei ma le mea o lo tūra i mai e fōringa mai au kua ma losi ane mere we are living in a world that is now run by victims mea tangata fo i e o complain walan la tō maftia o no mea whai e tangata ia wai whafonga fo i tangata ia homosexual gay o la tō fo i nā mafofau ia ai wawa ai fona ia i tangata nei e o le feitan mea rai o tu whaatolo waru i Afrika e mea lo i e missionary lo e pe mafau fona le i Afrika pe i sa whape nā le mea sa i e taimi o levan nofo ia tangata uli lalo pōle ngā pārangi lea la ua ilunga nei la ia tangata uli ai vai lai le whainga o tangata uli o tangata pae mele wei so e mea whanai wo ilunga tangata ia sa victims ma whau na whape ia o lewa ko whian mea nā matou we are going to do it to you okay a pe ngā whanai mea ia o raise e fo ia e maua roe e whawhine sa wā ina se a whanoa e tua e whai eo latu te tō roa po te maronoa po ame e ma kua i fuli a whese mea whaaleanga i le stangata al mea nau te whia tana noa tu e tō e pese mea whone wo wawa ai whapu loa i umatatu ta miti ka ko whangau ia mar tele o a ingot whanongongo pe iai victim mentality wal mafu fovunga whapea ne mwengo whaia o levanga sa wainga o ista miti whapea e mea whaia o ankora New Zealand e te au leo whapea ia o le ola ia whapea le a onga le ngaruenga a pe o soro whapea ka miti o lo te tara noa atu i mea mo inanga le ai le ai tara noa mai ata miti i ama ua kamso futa miti so e reo i tana whatupu fo o tamiti a onga le ma whaida onga koe fo i mai there's a mentality I can't do it very low self-esteem mai o paua mea makwhanga ngau mai le sisi mea mwhainga koe langa i mātouru ia o wawai something need to be done to change this victim mentality from our people, especially the young generation. Now, o komiki mo kupulanga e te wawai mea whanga o komiki whaikeng. They are angry. They want to pay back to the parents, pay back to society what they've done to them. O e se mainga. O commit crime, drugs, sexual immorality. E o te miti o onga foi loto o koe ngā behavior ngā e alien mai. Ia, a rea lawa tatu nofo nei whale. Ia, these kids, they are nice kids. O ki kiro I feel sorry, my heart grieve for them. O ke reo kanga wafu ngā leo o se
o se la unga po se me fa le lotu nge fai. Our people need to fix this. Me ai pisi ai fa sa moa, me a makai, me ne me ma. O le fo kwa ma nge ia mai stasiu mari o le fo ile. Le corona le o fa ngo fia me e me o mari. Ia ma se I don't fai race ka mai ki ma fai a inga ma. O leva nga tuku va pe ka mai. Ia pe fa fringa nei. We get together with our leaders in church and we discuss these things. What can we do to our young people? Families, our aing. Nā se mea ma whainga sui ele loto. Koe lift mai lunga loko komiti. Ma whawha ales komiti ki e pa wal me mau isanga ruenga. Ore alu sa roko kai se mea, ore alu e whainga ruenga palpala. E whai rei ama se ma whau e anga edu. But I tell you, those kids are hurt. Extremely hurt. Nā e o whaalongo ye. Ana mea nāne o te whia tano atu e. Wai ke re mo I sisi a mea la ingo e whaise ki e whapopotoro a inga e mai a Yesu Kiriso. There's no other truth, no other love, no other faithfulness, righteousness apart from Jesus. Ia rango kano ngoa kui mei. Ia ngoa kong whais tanga te mai a te tonunga whaalaulangi ho e whaatu modbu lea. It doesn't work. It doesn't work. Yeah, or tadi for Samoa, you're faster community. But those kids need love. Oh, mi ale pa I koe se ni mai, whala tanata mai lato. Ole, so fai tau e kunga fai upu, kasi fai upu leo. Ole romai, kasi fai upu, tangon mea fai Yesu. Ole roma e whaalon whai upu e. O whai tau mai le whai upu e losu tolu e o losu lima. Losu tolu, losu whaatu lima. E lei tusia ona o ia lava, le rife ia Yesu, ua ta ua ia te ia peitai, ono I tātou foi. O le ua ta ua ai, o I tātou o e whaatuatua I le na whaatu mai no tātou li o Yesu ke riso na ie wati. Whai upu e lofu lima. Na tuuina mai o ia ono tātou angsana. Na toe whaatuina mai ina ia taua mi o tonu ina ai tātou. Te ko whai kod whai upasa moa lofu lima. Na tuuina mai o ia ono tātou angsana. Na toe whaatuina mai ina ia taua mi o tonu ina ai tātou. Ole, ele mangingo whasa moa. So whai koko whaparangi maa. He was delivered because of our offenses. And was raised because of our justification. Ole me whaane, na maliu Yesu, ole mea makau kia ngai, ole center for ile Christian faith, ole maliu mato tu Yesu. Usanga, ofo inga aku Yesu, no soi fua mo tātou. Inga ia ongo tātou ang sala. Fasa loko mai kako tuana, fasa roto mai tātou yang sala, fasa loko mai tātou te moni, wa uma meang to soa ka hoi tua. Awa mai toi whaatu mai, ta ua mi o tonu I nai tātou. Ole whi au nā le ole tala leipore, this is the message of the gospel. Wa uma fasa alo tātou Yesu. Toi tū mangmaro, mo tātou ua mi o tonu, ta ua mi o tonu I tātou, o lo winga o melea. Mo ta wa mi tonu ina. Ele ko me fai ka ko ang sala ma fetu ma me uma ongol ka ko past. Wa uma ni cultures, wa uma ni me na fai no fati ngai tangata, people might have hurt you and they betray you. Wa ngi me fai tangata. Wa to tu Yesu e fa sa loto mai ka ko. Wa ta wa mi tonu ina tato. Wa ole winga ole me na o fa mangalo tatou o so loia tatou tuanai are o taua mi tonu ina tatou e ala lang taua mi tonu ina tatou mo ka ko wa hai ruma lo no winga na o le o ko e ma fai ki a poron ko a apa mai toso ila e ko so me fa nyanga no ai ala la no o wa kunga ia ngai mengi ia
Ongo le mongi ngai o Yesu. Ia, le wa pia fu iwa mia tonu lo wainga. But I taught it with my kids, my family. Como whai reis ka miti ngai ia lako loa Yesu, ia lo lofa i tangata i wha maongi o lato roto. O le moni la ngai le, pia o mai enta ma sui e lana ma fau fau. E sena le victim mentality a mama lama de tamai titi ngama liu Yesu e lo koe o angi mea nga whai tangata ia te oi ma lau whangau o lea mea nga whai roto o loa ia te oi wadis tangata a ngofo awa mua le le ita i tangata nga whaaleanga ai a mioleanga ia mua e pero whai atu mea ngaro victim tangata ia world court wo fo i le UNO le o kat kongi e le UNO e mea le o mai mea le human rights I kilo for that dangerous and it's the human right gone too far. O va pe we for ile ya ma to ngai victims ta ole yanga e manga o pe back kan kayanga ne nga fire me ti nga ya e o ma ya fa va o de ko wa ma mission me fai le o te noti ai halu ya Yesu e le o se victim po le a me le anga tanga fai ti oi ai fa di witanga e ma fa ko e o marngiro la fa ko misa ala tala Yesu e o mani Yesu i tu fa mangalo e na ita mai atu ai ka ho pick up la mi tonu le o uma wa ta wa mi tonu ina mo blole ai mo le no mai ai sau fo le nga pa i ave mo ro ai so o ngai me ya le te va ai you know I have cried with these kids, these families. On mele ala inga ma losi lo kanu they're nice kids. O le mele o le mawhainga o i runga ia onga ro. E lo awe e sawa ngoa. E mga we sui la ko mafo. Ai tala ai whafonga mai. There's hundreds of them now. There's hundreds of them there. They all think the same way. Ia o mako kakanu ko I mako leaders wako. Ese meu fapu lo eu tanga but they're nice people o iso tangata pe le o mama lama po lamo o lamo fa pe eu fui se o ri nga aka mai o fa ai no de ave ko fa ha ya o la pa o fa pe ya mai ka mai ki o mai ko kolinga o isi ka mai ki drugs ma no o fa pe ko fa ma to mai le ruafe o a fin le tite sulo tau sang o whanau matua su lima kap sang ai ngo mai tonu ara o whangau re I le level ngai le H a popole a fonga re o va peo mavanga a fi he o whangau re I le koinga me ia me fonga o me ko me ti lang me ma ka polisi ku se de polisi piko a pe o mama o marka o koinga me es a pe nga ka me ti sa o mai ia o ha o pu ma lofa e o pulika ma fas ka me farata me it's just the way they think that's the way they believe o la me fa ia o le me te le tanga le kuri o ma aru o ki ro sa wa ai fica o ia fala ia Yesu ka me tira kwa ma mi ale alofa ia ka ho popo mai ma o nga ka me tira sa va ko loko e mo wa kwa ka me tira le fa diu e se uru tanga matu ingo ia ai ne ki fa pera ka me ti o ko lo nga fa pera ka me it's just our culture it's just the way ai le ka ko mai ia Yesu e pau wale me sui ele loto tanga fa fonga mai fo I fa mon mod au ke feel condemned pe ia pe ke ma fo I pe ia o fia poko o fi au lama pa de o loto no atui I me moni o lo tup como fai ale race no fa ia nei o mea e top va ko se fa ko copia ko ngai ngai top ia te ro o famo wa le rope fa fermo va ko mo me si tai mi wa au mai e fai to le fa
Uma rona mo me do whanga o whanta. Wa o leo la ko serve. Mea ngi, o lea lada wingo lembe o serve. Peo whai me Yesu, I came to serve, not to be served. Ma reko suru whai upo e whalima. E whawheranga, whai ngi me o serve. O le mea ngi alo aunga, you give what you have. O la se o ia te oe, ia e fo ia. Ave lo potu, ave lo malosi. Ia o fwoi lau tupe. La se ta lendi o ia te oe, ave you serve. E le whapea e serve nga e se van baile sa o tala lo tu sa ia it's so more fatto la mia fetu ne you build yourself so you can say mele ala ingo ngawe you come it down because when they are trained educated they will do better they will serve ona kala ngi ko fa no fa ko ile mo ma to yo ya avango le ko mo taunga Kama pick up o kon mele wo ye ave lunga ia ainga ile si level ai lunga ya le mele ye sot ko ave kamiti ko fa fo I ko le senkuli le ko ia ainga kamiti ya ene finga ko inga ma ye tamiti on mena o tatonge ka nga wa o le mena le give kala Yesu the key to receive is giving for ya mo mai le principle la le tua o le mete ruru se se e kere mo se se me o ska ko te stole from the Bible ya o le ko foi reword masudi ai pat ruta yo upo ke lo upo Yesu do fa nga ni tanga talo la al mengi le ona pera o fa ku ali se me ro lima you can't kill por alma nga yo mo yo tala me ale so kupero le ma yo kakim fa fe na nga mo kupero le o botola ya me ye tolwe e pe o tailo wine I encourage you I've done it for my kids nengi kodwe ke va ye how can you stand up me ye kod ya me bomo ye fa tu muina o le nga pa ia me ronga lua o le poto me ron tolu o le development po le prosperity ka o se ngal wen me anga ko ai tiro yai all of life is standing on those three legs ko o me anga e ke e te va ye tom fa ya deskan ka o le va fa ya ngal fa nganga e le mfenga ku va luor me e nga umierde le ola fadenga ol poto bol ma fofo ya e mase mare o nanga le falti o te ko o te fitan no fo ya ki o le mero pisisi na I want to encourage our young people to go into business kasi ngai meo levan ka nga o e tra ko le lo ka ka fa pisisi nga pisisi nga u me na fa na le o kwa se nga na fa o me se nga ka ko ile do ka ko fa pisisi but we need to this is it's all in the word ai ke ba ai wo levan tia e le loku ia me ngi o pisisi ole me fo le ole se va ko tala na o be ye tolo fa ko e wa ole ye tanto fa o pio de ka ko wai ole o va mai I kongo le fionga le tu o lo o mai it's all in the word of God ai ki kilo ya pe amor kama ai o mai ya Davito Solomon there's one thing ai o mai foi fenga fo mai o Yesu e ma o famti wa ina ia fata ma wa inga tato o foi nice tata kom vai fully fa le nga ia meia e pe o le katia tolo fa su tolo ma su fa ma nga ia fa yupunga me nga fio ma Yesu fa o ima fitu inga ve esele ma la ia le lungo tato e se li ni mai mangui o apple amo lungo tato powerful principle ko va forma so Yesu o mariu foi mai o fai o fetu he became a curse they removed the curse nei lungo ka fio ia ka ko es trata sa a o ve ese fetu
a wali lingi mai mangui o apel amo ma le anganga pa ia I lungo nues mo tātou langi nues on mea ne o kom whaia awa o ilo whahau awa o le lotu awa o I tangata ia ma hok ma futa o wawe wharaua I le swing of ia o tangata wai so koe ai koe sisina mai I vai e tō me kaunga whai we need the anointing we need wisdom and we need prosperity in order to serve, in order to stand. And then when ku vai duan mea, or whatever when come find look ku vai dua ku fa ngang fa pe ngai pa ia ai amanga look ku fai me ngole la langi ka wa nga mai kupi. Ka su e min kupi, leva fa ia look nga me, mat ti vai yo. Hallo? Ja. O de si foi dem. We need wisdom. Koe maha o mia ea, o me ia. E is te tongo se lotu lok whakua e haru iei, it's all in the Bible. O resi lima, o le au auna. Ai mafo whaura, koe ka whai uma ia Isu, ka wana e ka wana ki pisiri I le mena. How did Jesus became a priest, a king, and a servant at the same time? He's the king, the priest, the servant at the same time. Vai ana ia ko rurenga sa Yesu fa me o tumu ato o le tuaro I kongo ia Yesu. Ma rai o principle ni. Era o kom fai e o lo fa o le ia le loto mo la fo ie. Le o ko fa lo fa no kono ia o mo fai la ko masters ai ko kasi de ka fai la fa uma nga master e civil engineer so le o se va nga fai la ko business pa do le o mo ke fa fta o te no fa la fa no rongo mai o tala ia fa ia tu il por calamene o fai ko ke kia inga lo Yesu le au nga me o le pera ko si si mai vai e to a popoto mau tupe ai a mio le anga tangata collapse ai a mio le lei mo poto ai le incupe e collapse a ma rosi do la fa le anga mau tupe ai sekuro ai le longi mea ai van e uman ko le ro kumanga you need those three legs to stand up ma mia rai ko I mafau ko mai ki mere okay ka ngau to teach our young people to go into business it's something that the church has rubbish a long time so fa ko kala ma o asi foi se ma wo foi sa we honga so bi sa mo honga I Melbourne University ama ria lana Maria dan kala fa pe challenge ya o some years back ama lang ta so ngi ngo fu le lot ngo fu mai dal wa ia fi alo fa me me lot yo fa lo ko ora ke lo sa ku pe lot le fa lo ya a fa me lo lang ta o se ano ko fu ko me no por la eso lo so ko fu dal ala wala mai me awo titiro fo de ila o loku mana fa me yola o mai pe fiti loku ya ole o me fa le te viva ya tu o leva fa le loku ne me o de you know we all do it but it's in the word ko nga me fo ngale wo uma o ka te va ai I ta I o loko kuma I luma ta wa ngau mai ko pe tangata vai foi mai ia ko nga me fonga le ta kau le susuri o le povi se kulo ka pa wa ia me sa foi ngata kau wa ia ka ko foi la le povi wo pe wo e do fa nga le povi ia sua per susu ia ko pe kau ma me ko nga o te temenai o te temena o pisi I tangata o arui Pakistan o aru foi India o arui Afrika o wawa ai mativa tangata o sa o whakura whangau whaku
e le sao me leo lai kako. E le se mativan me lai samo. Nā se me kapu so soangi tangata. Ia ronga wo iei loku ore. Mako ia misio ngane mo. Nā se kako me whai e. Nem whai ngā. Kako whai an me le whai e whaku. A me whai mei kou. Ia e whapea mai rima. Ia a waku e ia. Tupe o tūri sei tūro. Ua peo kā langa. Kau whaku le. Kako o le fio ngane atua. There's something in there. Te ro lewa mako ma futa ma le. Ma Andy mo leone fai pisi isi ai samo. Wa ai ni ai nga te ro fo foi o tau matua I o le faltua Michael Jones. Ni ai nga they've given millions to the gospel. They've supported the church. They're a rich family. O taro wa vai. Pe nga ai nga ngem fai fai ngem. Fa fe o ma de sina langi fa fe tatu. Yo fa luongo e mai tinga yo. Andy sa ula unga ni amatu. Ako ia me funa le ito tonu mo na fionga le atua. Ia o le lave. Ia wo fui tangata fa spiritualize uma mea o tangata o le mau oe alu se ori a la salo. Ave se ia ngata. Ai alo fai tau kala fo le I talendi. Talendi rua. That's a business principle. A wo fui kaku fai tau a whareanga. Ia, oi fa spiritualize. It's a business. It's a business principle. I can't go Yesu. I found a long for that Yesu. Se lo pa sing ya pisisi a lu avakume lima ya sa melisi. Avakume to ya lu sa melisi me to. Ya o principle de o que fia. Ela over. We need to serve. So het ka de le loe tangata ma ti ngā mai cultures ma ti tiva ka le ma fai. So o meia le o fai atu. I built my family with this. Me mo moa I lo Yesu. No alua, we need to have wisdom. We need to educate, we need wisdom. Kongo kuswa it's all in them. Long told, we need to serve. How do we serve? We need to go into business. What can we do for those people? Tell me like discourage God's got a calling and purpose in you and talents that you rise up from this victim mentality. There's so much. Yeah. O menge rewa wakwe ke ngofo e ma fo. Au ka ko ngofo me fa ma inge ma menge yo. O so fa e me tato. Ya e ke ma fo fa wa we. La se me te fa yo moleri. Ati na e ai ko mai lo fa ha ko mo o fa. Fa lo tala ye no ka me ki Yesu. Encourage ka me te o ya. Encourage ka me te o finga ro nga lulu e. Ya ronga. I go into business. Yeah. I'm going to tell you that too. Yeah, took them not to la fuile na that thing. I fai te li su ke riso fai marim fa. Fai pe nei tala va tu fai na or ki de meu. So va ko kala le a popoto fo I mata mau ai ha kai le lo Yesu. O le ko very dangerous. Me anga ya ringo kuri roa o me e to I lo Yesu a fai e te le I ta li Yesu ke riso fai marim fa a we fa longo mai lo tana do fia a o nga tu lo wola mai Yesu mo Yesu fai na fa te me talo ya after te ma mo la up ne o fa longo le fiafi ne mo sal mo ya wang sala Ama ngalo o fatu tua il toto Yesu Kristo. Ama ngalo nai. O wala out foi nei fiafi. Fio mai Yesu I lo loto. O tu na tu lo wola moi. Ia o loto. Ia tama o taro e famanuia nei matu tangata. A wa o ia matu lo up.
talo e whaalo tstelo, talo whapitoa mo whanau, e ua manatu o tu la fo ina lato. There's so many of them, please, Father. I ask for your protection and your divine direction, that you bring this children back home. Ko mai to fau ainga mo tangata mala tu fana. Whamanuia i o tangata whamanua. Ia, amanuia lau kare si. Mo tangata le tino ke riso. Pea lava na me le kare si o ngā lua i tangata. Le tua, te talo lava i loe tangata oi whamanua. Ia vi ia o le matutua. Swafa Isu. Amen, amen. Aftai, amanuia tele le tue lo whafo mai. Swafa Isu. Amen.